Ovo je veliki grad, ovo je Timočka krajina, vi bar znate šta je to buniti se. Istorijski ste predodređeni za tako nešto. I Timočka krajina je mnogo puta pokazala da okovi mogu biti pretvoreni u krila slobode ako smo zaista motivisani da dođemo do pobede, a sloboda je najveća pobeda. Da li je normalno da u 21. veku kad govorimo o priključenju civilizaciji, kad govorimo o tome da postanemo moderna država i moderan svet, kada govorimo o tome da naša mladost mora da ima svoju budućnost i ishodište sreće koje obezbeđuje naravno egzistencija, a to znači posao, porodicu i nekakvu viziju i motivaciju da stvara. Ako u takvim trenucima mi dolazimo u situaciju da se borimo za puku slobodu, svako od nas treba da se zamisli. Ali ja to najozbiljnije mislim i ovdje više nema nikakve želje da vam se predstavim kao ličnost, kao glumac, neko koga vi znate. Ovo je ljudska stvar. Da li je moguće da u 21. veku punih usta govorimo o Evropskoj uniji, o civilizaciji, o svemu onome što predstavlja vrednost koja je naravno ne samo kod nas istorijski stvarana, nego u celom svetu, a mi imamo situaciju u kojoj se borimo za slobodu, u kojoj osjećamo strah ako izađemo na trg, u kojoj osjećamo strah ako kažemo neku reč koja se tiče istine, u kojoj osjećamo strah ako počinjemo da brinemo o svojoj deci, u kojoj osjećamo strah da saopštimo bilo kakvu kritičku misao, ne samo o vlasti, nego o lokalnim vladarima, o onima koji rade u našoj firmi, o poslodavcima. Zar je to normalno, pitam ja vas? Naravno da nije, dragi moji građani i građanke, nije normalno i ne može biti normalno. Niko više nema pravo, ne samo s ovim narodom, da vlada strahom i da mu uteruje strah. Svaki takav čovjek ko to radi, bit će prokažen i osuđen na propast. To vam ja tvrdim, dok god sam živ, tako će biti. Nema pravo da se zastrašuje ovaj narod ni po kojoj osnovi. Ko je taj čovjek i ko je ta ličnost i koja je to vrsta partije koja će uterati strah ljudima u kosti da ne smiju da kažu svoje mišljenje i da ne smiju da se bore za slobodu? Misli, izražavanja, delanja, kretanja, stvaranja. Takav čovjek ili takvi ljudi koji se organizuju nemaju nikakvog drugog interesa nego da nas sve zajedno porobe. I to se i vidi. Oni to rade sistematski. Imamo Sunđer Boba, takozvanog Aleksandra Vučića, koji je upijao iz politike sve one stvari koje su danas pogubne. Od svakoga je učio Sunđer Bob, zato što nikad nije imao svoju ličnost. On je stvara sa svojim obožavaocima. Ako je ceo i pravi, ne bi imao potrebu da mu se klanjaju i uvlače tamo da ne treba, nego bi bili kritički prema njemu. To je prava ličnost i pravi čovjek koji dozvoljava da mu se u oči kaže ono što se misli. Takvi ljudi nam trebaju. To je prosperitet za Srbiju. To je prosperitet za svako društvo, za svaki kolektiv, za svaki grad i za svaku porodicu. One porodice koje žive sa strahom nikada nisu porodile ništa dobro, samo nesreću. Ukidanje straha, to znači civilizacijsko ponašanje, poštovanje prava na mišljenje, na to da čujemo drugog. Znači, prva stvar predsjednika ove države bi bila da ako već negde narod osjeća nešto drugo i govori nešto drugo i buni se, da ga sasluša. To je za mene predsjednik, to je za mene ličnost, to je za mene neko ko zaslužuje poštovanje, a ne ako mu se ja klanjam i ako mu se uvlačim pod pazuh i bilo gde, na mjesta gde je toplo i zaštićeno, da onda imam samo njegovu pažnju i uvažavanje. Na šta to liči? To je poniženje čoveka. Reči koje gospodin predsjednik upotrebljava za svoj narod su nedopustive. Neću ih ponavljati ove da ne bi zagadio ovaj prostor ni mentalno ni emotivno.
Mi smo narod koji najzad posle toliko godina zaslužuje emancipaciju i evoluciju. Mi smo civilizovan narod, imamo svoju istoriju i zaslužujemo da pripadamo ovom vremenu i ovom dobu, a ne da doživljavamo jedno te isto, utapanje u ništa, u robovlasnički sistem, da nosimo pelene na poslu, da nemamo nikakva prava, da nam se stečena prava ugrožavaju kako penzionerima, tako i mladosti koja bi trebala ovdje da stvara, jer ovo je njihova zemlja, ovo je zemlja mladih. I ja koji bi trebao da sada budem stara garda, još uvijek moram da se ponašam mladalački i moram da trošim energiju, da probudim duh i da kažem, ne sme da se plašite nikog! Za slobodu se bori! Ne spava se! I moramo da shvatimo još jednu stvar, a to je da budemo solidarni prema sopstvenom narodu, bez obzira što imamo slučajeve oko nas koji se plaše, bez obzira što imamo ljude koji su zbunjeni. Vi ste seme i klica slobode, zato što ste shvatili i zato što svake nedelje izlazite, jer osjećate da je to jedini život koji vam se nudi. Sve ostalo je poluživot ili polusmrt. Izaberite. Mi bez samoosjećanja za druge ne možemo ništa u životu da uradimo. Da smo imali nameru od Božje volje da živimo sami, onda bismo svako od nas bili u kosmosu, pojedinačno na planetama kao u Egziperijevom Malom princu. Mi smo ovdje zajedno, a pošto smo zajedno moramo da vodimo računa jedni od drugima. I zato je solidarnost reč koju treba da svi ponavljate svaki dan. Solidarnost jedni prema drugima, počevši od vaše porodice, vaših prijatelja, pa do ovog društva ovde. Ali nećemo tu stati. Mi smo baklja i seme, to je Srbije koju želimo i koju stvaramo već od onih godina kada sam se ja, ako se sjećate, borio svim srcem na česmi. Taj narod i ta Srbija najzad moraju da dobiju pravo. Najveća greška koju smo napravili, bez obzira što nisam mogao da utičem, jeste što nije bilo lustracije. Svi ovi učesnici predstavljaju staru politiku koja se transformisala u novo takozvano demokratsko ruho, ali oni ne znaju šta je demokratija. Nije to samo puko preslačenje, nije to mimikrija, to je djelatnost, to je rad, to je omogućavanje zaista svakom da bude deo tog sistema, da čuješ tuđe potrebe, da osjetiš i manjinu, da shvatiš da ta manjina ima svoja prava, bez obzira da li je nacionalna ili je društvena. Svaka manjina u demokratskom društvu treba da izrazi svoje mišljenje i da pokuša i da mu omogućimo da stekne svoja prava. A da ne govorimo o većini. A da ne govorimo o većini koja je ugrožena, osiromašena, iskrajnuta iz života. Oduzeto je pravo da misli, da slobodno dela. Sve institucije države su podcenjene, ponižene, obesmišljene. Da li Skupština išta vredi? Da li u njoj možemo nešto da čujemo ozbiljno i kvalitetno? To je najgori reality show koji vlada u zemlji. Da li postoji neki medij gdje možete nacionalni, pa ste nacionalni medij, znači posvećen narodu, posvećen državi, da čujete neku polemiku, neki obračun mišljenja u političkom životu Srbije? Ne, nema ga. Zašto? Zato što je scena, realnost i parlament narodni ovde, na ulici. Ovdje bi trebalo da budu sve kamere nacionalnih televizija i da prenose program gde se penzioner žali, gde slučaj 1, slučaj 2 po celoj Srbiji predstavljaju narod, narodne probleme, narodnu muku, narodnu težinu u srcu, u stomaku. To je zadatak vlasti, da o tome brine. Ma kakva ta grupa bila, neki 15 ljudi, moraš da brineš o njima. A ovdje se diže cijela Srbija i dići će se cijela, tvrdim vam. Jer mi u ovom našem poslu moramo da uspemo. Ne smemo više da dozvolimo da se desi neuspeh. On se može desiti samo našim odustajanjem. Zašto i na koji način ova sadašnja vlast pokušava da ove proteste marginalizuje? Zna se zašto. Jer ne odgovara da ovo postane masovan protest po celoj Srbiji koji će na kraju doneti promjenu sistema ili u najmanju ruku promjenu
pravila izbora u kome neće biti krađe, u kome neće biti mogućnosti da se manipuliše. Oni to neće da dozvole, jer znaju najtemeljnije i najozbiljnije pakovanje za prevaru ovog naroda urađeno je sa vlašću Aleksandra Vučića. Učio je od svih, od Miloševića, od Tome svog partijskog kolege, od Šešelja, od Đinđića je učio. Učio od Borisa Tadića, učio od svih kako se vlada i šta treba raditi i te lekcije dobro usavršio, ne bi li nas zaveo, ali zaveo ne samo nas, nego i sve izvan zemlje i oko zemlje. Neverovatno uspešno to radi zato što nikog ne interesuje kako mi živimo, sem nas samih. Mi smo zainteresovani za sopstveni život. Ne možeš ga lažno predstavljati preko izmišljenih statistika, plaćenih novina i korumpiranih i ugroženih, priprećenih nacionalnih frekvencija, to jest medija. Sa takvom veštinom manipulacije može se vladati večno. Jer stvarnost nije na televiziji, stvarnost je ovdje na ulici. Prema tome, tu stvarnost hoćemo da uključimo u politički život Srbije. Da se ona vidi, da se o njoj govori i da čujemo razloge zašto ljudi ne osjećaju sreću i zadovoljstvo. Mislite da meni ne bi bilo lepše da sa svojom djecom sedim u sobi, gledam neki film i jedem sendvič ili kokice i razgovaram o tome kako da rešimo životne stvari? Pa naravno da bi, ali ja živim sa vama i neću da budem sam srećan. Hoću da budemo zajedno srećni i uspešni kao narod i kao država. U ovom trenutku mi imamo dosta ljudi koji su skrajnuti, čekaju. Uvek je bilo takvih. Nemojte da mislite da treba da ih preziremo. Treba našom hrabrošću da dokažemo i upornošću da smo u pravu, da nas čuju i da onda postanu deo nas. Tek kada to solidarnošću budemo rešili, shvatit će i oni. A mislim da već odavno u sebi, u svojoj intimi o tome i misle. Mi rešavamo problem koji je zajednički. Ne može u moderno doba Srbija da bude skrajnuta, robovski pokrivena, autoritarno ugrožena, apsolutistički zamagijana, zato što to ne donosi budućnost, to donosi samo propast. U čemu? Propast u tome što nećete više moći da nađete posao. Vaša deca, to jest naša deca, ja imam 3, će otići iz ove zemlje, a ona već uveliko odlaze. A oni će na svakom delu Srbije uspostavljati gotovo feudalni poredak u kome je podela vlasti sa svojim čaušima i njihovom braćom takva da kupuju sva naša dobra i sve više nas pretvaraju u robove koji neće moći da zinu zato što ne mogu nikom da se obrate, zato što ih niko neće čuti. Čuće ih oni koji treba da dojave. A kad dojave, onda će prema tebi da budu sankcije. Tako što nećeš moći da traješ na svom poslu, tako što ćeš dobiti otkaz ili ćeš biti skrajnut, tako što ćeš na neki način dobiti kaznu zato što misliš svojom glavom i zato što se boriš za bolji život, u najmanju ruku makar tvoje porodice. To je nedozvoljivo. Dakle, nećeš moći da se izraziš, nećeš moći da se izboriš ni za šta bolje. Pretvorit ćemo se u najjeftiniju radnu snagu u Evropi. Ništa to neće značiti dolazak investicija, nego će značiti naše robovsko osjećanje u kome sva deca su nam vani, a mi smo ovdje ostali. Šta da radimo? Da čekamo decu i da radimo sitne poslove, pognute glave, bez ikakve vizije o smislu života i o smislu budućnosti, bez ikakve mogućnosti da se izrazimo, da nešto kreativno uradimo. To naravno niko od nas niti želi, niti sme da dozvoli. Zato budite strpljivi, zato imajte solidarnost za ljude koji su zastrašene. Nisu svi istoga kova, nemaju svi iste krvne grupe, niti su velikog srca. Postoje ljudi koji se zaista istinski plaše, a i ovo dugo traje, moramo priznati. Jako dugo traje promjena. Predugo, slažem se. Prema tome, od vas očekujem, od građana boraca, oni koji su se otreznili, osvestili. I nemojte da mislite da postoje razlike unutar onih koji protestuju, pa nego šta? Pa naravno da postoje razlike, pa između ljudi su razlike. U tome jeste stvar, da se nađemo oko zajedničkog imenitelja, a da smo različiti.
Ne samo što smo različiti po godinama, po polu, nego po stavu, po svom životnom opredeljenju. Ali imamo jedan zajednički element, a taj element je prepoznajemo krvnike, prepoznajemo one koji hoće da nas upropaste, prepoznajemo one koji hoće da nas porobe, zarobe, isisaju nam krv. Jer nikakvog drugog cilja. Nemojte da se tešite i da mislite da je moguće slagati. Nikakvog drugog cilja ovakav oblik ponašanja u politici nema. Istorijski je dokazano i kroz našu istoriju, a dokazano i kroz sve druge oblike ovakvog ponašanja apsolutističkog, razvijajući autoritarni duh kod čoveka. Ništa drugo ne stoji iza toga nego želja za ogromnom pljačkom. Ovo je lopovluk. I ovde ima jedina ambicija da se kriminalno povežu oni u politici i oni u skrivenom takozvanom donjem podzemnom kriminalu, da bi mogli da rade i odozdo i odozgo i da nas potpuno opelješe kao što već to čine. Solidarnost, međusobna tolerancija, ali tolerancija ne prema zlu, tolerancija prema razlikama, zajednički smer, upornost, volja i pobedit ćemo. Za slobodu se mora i treba boriti. Pozdrav!